Gulaga dutia kunu yele mataya hangkutu. Tentasa saparu ya kene kunu gulaga dutia kunu न्यायको मतया यलया जिगु तलम पालम्पा न्याकेको खासा थुक्सी मतया व्यवस्थापन समिति क्षेत्र नम्बर 1 नवही त्वाया गोसाले बुधबार मतया न्याको खा नवई त्वाया गोसाले मतया न्यायको इले हिरण्य वर्ण महाविहार क्वापा आजुपाखे पिण्ड पात्र व किकिम्पा हे ढुङ्काजक मतया सूर्या मागु परम्परा दु तथे पिण्ड पात्र किकिम्पा नवई त्वाया गोसाले जक्क हे मागु परम्परा दु जिगो मध्या सुरु जिद पल्ख टाइम लगे जिगो जे सलबल छिकपिन त सकुष्ट न पल्ख थैरे ना लाइने जना बिजे र इना पेना जना या बिजे र स्वयं सेवा पाजु मेजुलिन थना दबुलिन जाने बिजे र इना पेना जना आठो गतिला चाहिँ थोजी मध्य झिउ एरियारुगा झिउ एकै मध्य चाहिँ झिउ पढ्ने खाली एकै झिउ एकै हिसाबमा चाहिँ थो चाहिँ 1 नम्बर एकै ख मला आठो झिरेसको यो थो 1 नम्बर एकैले चाहिँ आठो नभा झिरेडंगा झिरे आठो 20 मा ज्यादा चाहिँ थो चाहिँ दगानेमा शुद्ध चाहिँ झिउ धार्मिक यात्रा ख थो यात्रा अब नभो चाहिँ आगे छपार धार्मिक रूपमा छुया बाबु होला आठो समयको परिस्थिति अनुसार चाहिँ ठाबाई चाहिँ भज चाहिँ पागा अहिले चाहिँ आठो चाहिँ गुसमा आठौँ कुने झिङ अनुमानिनु अथवा 5-6 हजार रुपियाँ हाराहारी नफला अब ठाउँ नफल जसले अब यो कुरो 10-15 हजार रुपियाँ हिसाबको मलाई आठौँ कुने चाहिँ अब बगियो उनी बुझे जुल अथवा चाहिँ ठाउँने चाहिँ आमबस्ता चाहिँ 16 घण्टा ध्यानमा हिसाबमा चाहिँ थाहा हिसाबमा चाहिँ ठाउँले चाहिँ भचा नाफसा भचा कम खण्डुका छ धार्मिक क्षेत्र अहिले आठो ठिकै चाहिँ अब विशेषता चाहिँ छि अपखण्डु बिने चाहिँ दिवंगत विद्यार्थी उनामा चाहिँ मर्चा खाउने जेठा हुना चाहिँ कमसेकम 20 हजार डेली अनुमान नाडोट भयो
थके पिण्ड पात्र व किकिम्पा हेतुङ्गा सुतस्या पेताक्या इले नकबही त्वाल मतया न्यागु खा निचिया दुने मतया यलया पेंगु थुर दुने लागु थिथि बहावहिली से थिथि द्य व चिवा द्य पूजा याना कोचागु ख Plastik saja dia belah. विशेष रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बी देश दक्षिया दुने मधुमथ छे जया लुमन्ती मतलिसे थिथि जोल दान्याना मतया बनेको चलन्तु नक्तिनै जी तो निगु जत्रा मध्य समिति पके गुन्यान न्याना जौनु मध्य यात्रा का हे तिथ्यौमुदु अथो जिन छेसा चाहिँ हिरण्य वर्ण महाविहार पके चाहिँ छेसा किकिपा वपिनपा चाहिँ कया आया थो निगु ज्याजै सर्वप्रथम चाहिँ थो मक्या न्याके त थो नबै तल तो परम्परा कथा चाहिँ हिरण्य वर्ण महाविहार पके चाहिँ किकिपा वपिनपा भया जिसन तो चाहिँ कि जो थुकै मुख्य कारण ख हिरण्य वर्ण महाविहार वा जो प्रतीक कथा जिसन हया जग तो बिहार नबैल थोल गुन्याकी यो पति मुख्य ख सुजीको परम्परा चाहिँ ख मतया यलन्यङ्कया थिथि बहावैलिसे चिवाद्य पूजा लिपा शनिले नकबही त्वाले वया कोचागु ख मिठाई है मां
मतयाय चोले 9 बाजन थाना यलदे चाहिलिगुन परम्परा दु ठीक कामाला बांध धा दमोखी नेकुलिसे थिथि गुताजिया नेवा परम्परागत बाज सहित्या टोली यलया थिथि थासे 9 बाज थाना क्यंगो ख जुजु बालार्चन देविया पाललसे मतया न्याकेको चलन सुरु जोगु विश्वास दु लाइटर छैन ए लाइटर चाहिँ बनामे जुन छोपडी जग्गा आज